أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد. Wanaume watukufu, wazalendo wa Komor, wanzani wa baba na wazazi, wanaanyasi wa hembwana, aranyi mlo harumai maswa, aranyi mlio harumaze bahari zinraji, wajazahangu watukufu wa khairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ntina muda mwingi wa uhadisi wa mujannani. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mzee wangu mtukufu bwana mzee militari, Mwenyezi Mungu ajua hafadhi, ajalie rike na moyo hasonti pia relive zenjema za haho ujumaizo wakundu fanyao na urenge fursa inuwa jauni salwe mwanama Ustadh Fahardini bahe nano wasa yeka ngwajorilunga mwanama Fund Fahardini ngamdango fursa inu jistu ya kelke minuiti ili mbosena mbe mirongozi hanamna nyanwaji sha kabla ya miunja iho wanama wa Islamu sikautahani beze nire bismillah yinu baada ya namsalimuni haweshele zia haini mzimu harumasi ukaya insha Allahu ariparo anu wana nyasi ni mabamana wa hatu ni mafundi watu harumu mjwa Marseille dimanche 20 insha Allahu hainu jumbiwa honreba hati ni zemaya isawotu siku mwangu ngarjuka badzima insha Allah harumu mjwa Marseille bal i appel de paribao haweshele ukano suku mziro nronronro ngabonro atujo shunonra zemaiye he hawa ya hezibi helizidio nu handwa juka ushele wana ukayemfumdaro ndonde muhazini waona ulemevu huo vao waona maslaho kana kayiri ritahemba bahanu hunu pari baishar tingojo tanganyi harto some yasini habeshele alehi mwananyasi yabo watujonre bahati rendara tanganyi harumo mjwa Marseille bungwa hibenza wajuhunre bahati ngwajuhunre bahati wajua tengeleye haruma umsihiri wafundi watu fundi kabir katele wanro ulio haruma umjua panta ili erivehe yedwa hiyo insha Allahu. Amade heli fundi watu fundi Shada Abdullahi ya zambe muhimu denia ya ujumaza na wazinu ya jokanje madingeri shindirika wenji yabo ngar parao kabisa wananyasi bukundu walormo mjua Marseille khasatan wafanye haini eforion pia hata watengeleye ba mwana jamwana mitodo zamba banu likaulahi mbaba mpijani amba mwana abungweye eresheleye vauwa joba kisharumo mji wa pari watujo shunonra zemanye hawalonu buharo kanensu abilingu ajukenda muhazini insha Allah wafanye jitahidi kiasotosha hata pohanza Mungu watengeleye homsiriniho ili hausoma zehitima ngabo parti yavo ya hoandruashe wanrashoju kanza watengelengu wajuju utengelea batin hata tabu eze taarifeli za rasuli kwezi wanama watukufu sijabanu hamara ya saya ulihon des manipulations wakunga sifanyi wao neze metodi na dazila wizo no wanro hele janvi khaswatan musumana zali no wanha njeni hadharishe haini akli ya haina mzimu harumani ukaya ika wanru haruma mwanadamu joi wanrudo renga za hadhari zao wakati mzaza hatu Mwenyezi Mungu ajumtukuza mamafanu yanjiwa harumaze raison khasatan harumale gari lanono mwanadamu ikawa risari mrambuaze tabia zaha he ni mirongozi ya hahe
aranguizo ya hambo wakati mwananyasi harumwa mji wa Ikoni yaremwa ebali nadi mwananyasi gazon nizo ya hamba baadi ya yawanru wasayana wasaya wahafa alafu chide mwanadamu rajodom ninka hatamba kredibilite ichondo chokaye mwanadamu ukaya saidie ya manipile muhimu ya ya hunde mba hindu ya topo shoningu ndu hamba izo bokondo yabi haizo wananyasi watukufu tirenge fursa yinu njanrongoze haini mzimu harumwasi ni mwabenu kana nzaza hatu mama fanu harelesewa na nyina mrejeyo haruma ze video zifanyi wao rangoya hemwanama Fahardin hujaya hemwanama naishia leta sila leo wa he esheni ya asemse bwana Tajidini naniyo yafanyi wanizuki watu Abdallah Abdu Hassani mwende mweshie ikawa Abdallah Abdu Hassani hanrenga mirongozi mingi bokotu juamba bandu bimana bokona mkiharuma furahema na tsino kamle bahi wananyasi watukufu enga mweshele yao mwananyasi wahomju wa mtujini baishe mwanama Abdallah Abdu Hassani hazibirisha nga mweshele yao ikawa hambali wali ya rengwa enda ya fungwa gendarmerie ya mde ya bunkulwa anilukumani hata izajiri mtutsani kemla musu alaye sangam yeshele ya ndonondo shahare ngwabe ho mahakama hadi hantsomba hanu bala hato wakati ya rongo wonroko wona gestuel yani de namna bokozungo zanzi kabro ya jise wonro tutsiti warambushi wanaukaya wala mwanadamu yankiwa mirongozi ya jeyambe bal na mweshele khasatan wakati baadi ya hata ya huria wahe yardia reje ya baadi ya hana ukayakaja ulwana ikaji lukumani izo ya reje bokondo ya jeyambe wanama watukufu sandanrudi ni mweshele zieni wajao mweshele juzi banu rauliliwe mwana hatu hostadi yare majindu labali baheza jiri hindi ni mbabankabu wahe mwana uo hende hamani pilewa hatilo haruma toma haninkiwa henishoninkiwa no ya aje ambe kana mwana kajaulwa ya handia za ukabala haula ya ajali kajaulwa ya nelejenshi hondu nugo boko sonti pieri njeba nurimlaani kiasiotosha ils ont des méthodes ils ont Ousmane Azali nyonti pianga mziju wao ngondo harwa hito hardi hajahe misa onrudi ngoni ili wambe zinraji izori ziwono wakati mwananyasi Ayman ya rolo hito ngarzonao daima ukan Ousmane Azali ile méthode yo haizobo ngamonzona mbio wa kumorukana nardofanya attention ndo tutoishia no haweshi ndo hele jambi wajawe miwamba ndo fikruka bala kweli wala mrokaira mbe kweli na wakati kwa hato walo dauna wao ngo warambua ngo warambua ndo na mwesheleyo wakati zukiwa tu mwananyasi mtukufu bwana pale yarolo hicho mzeye ze belu izo ya jayamba hambende wendo warwa hitwa wardi wa jondo nongo zahamba iliwa bebe sandu zankili na mkeradhi rirengendo mbabiyo releukana wanu makriminel wanu majinru ya shonga shawanti wanadamu hamadasi zinuzi nyama bokunga zanshio haruma zungoza wanadamu yondo mbaba hanu bokora suluno wanruan vanga mfikurukana inyama ishende inyama de nyama boko kastina hata hisi shatsudo choka haringizo na sura za mwanadamu haungizo na sura bokunga zondono tsangeleza mwanadamu inyama dezetwabi abahiwanu zinuzi nyama wanama watukufu ze metodi zorwa hitwa ze metodi za umanipile ze metodi za wafame ze metodi za uterorize na uwe fikurukana banu Mwenyezi Mungu ngena wakana uparu wa badingo usiku Ousmane Azali rangu hentu ya remwa eshono deshila na mwene mwangalia
heli yaliyo haroha harmayenti muda wa tihunga ritimizi preska mwezi wa tumu ay warababani ayu mwezi wa maulida unukamili kajone hamba bahanu nanga msubutini mwabianu kana usumana nzali ngurindindo thumma ngurindindo na kana usubuti njamba kaneda tengoni le janshi kamili la rengo la tambazwa ula la do himale na wala wandu boko heni mrujo shiabu ngujo tapilia le tapakomola hesha kana tapila usumani anzali zonga mwambia woni hato wa mituje bokondo mbirli yao bahi usumani anzali baba hanu bokondo ya wasulo wakati rulo nuwa unu nge haruma harara na zinongobo kori mwambia na kabula na babu usuma zinongobo kodo ziredo nti hatu zetwabia bokodo zifanyao wanawa hatu wanawa hekomor kuna uparo aishi haruma amani kuna uparo aishi haruma amani yeroho yaho kena uparo ka haruma amani hata ujaulawe bonsuma wasuma zinuri hwambia kuna uparo ka haruma amani ya munga rudur rejebanu ruhaki kishemba biyo wanama watukufu mnyazi Mungu haka umungu wa Usmani anzali no wanroha haka wabungu wa thumma haka wabungu wa nado kaya mwanadamu jemwana hatufanu ya rengwa ende ya rolo hita ya joka wafanya jo wakati wa hema mercenary muko waoda wo yerite na wo malgre wo harawahi watu doka wamta duniani wana mvurizo bari na radiwaza jo waroha warengaze ze majahazi wenda wafamu barini wanruwa wadiwaza watu weshelea watu doka wamrenga wamta mro bukozu tobianza hao shatawala emetodida ila bapale harolwa hito hendeha wafanya tartibu hula ukahariba langwa mzi hao wende kazdashindo wasili wanokano wa Komor bal hata waloda ona o ngwatoze renseignement haini mba precision haini mbabanu ukodo anadamu wali izitobia mfuizo bukondo wasifanyao bapale hapa si wende harengwa mwando wa hunua yema itila wairenge waja wai tartibisha waikafani wardiwede wejihibwa Komor wajerezo kanabanu haini rijofa nyanga zdoujulwa izadunga bwendri waja wasulina Aiman kwa jasubuti wafanya zila shawa mtaharuma masaki ya mapubeli wambali ya wende mvurize famina mrenge mdzihe sasa za jazimza leo la memshozi yabonga mwanzoni mwambenu kana ze metodi za ho wandu wanu da zila wizo kastubadili wala kazina uparubadili enge wafanya hizo wamrenge mtaharuma mapubeli na mvurizo barini hawede wa mtamro mwesama wasili haruma daraja jayo mwasi mtimizo ukufari wa hanyu na uyahudi wa hanyu badi nongojo kazi tosho Mwenyezi Mungu hakahubungua Usmani Azali hakahu bajini hamara ya saya yardia konfirme utinru waho no upeu waho wanahaho haswatan ikawo ngari jouliva izo bokondo wa timba izo ngari kwambiao wanama watukufu baadhi za lawama ziro hao za wandu wokongwa la yumuomda hatu mimi ntula yumuomda hatu mafanu hujumwe babiyo yafani imana harumaye audio ya hemwana mataji ya itia haruma zerezo susura kawishia bahi hao nesa ndondondro yema hadisi ya parhani hebena ya mzaze wafanu na baadhi ya hefami yahe ikawo hakawabushiri ya wamuichili wa baadi ya mahadisi ya yafanya wala mzaze hatu mahadisi ya yafanya dena lukumani yokabana base mumba bafanu hesa ichiliwa na kadha wechiliwa jamuna hata hawonti pia ya mahadisi yayo wanama watukufu eke zonde zaka ajali bomzaza hatu mafanu wananyasi no waze wa hatu no waduza tu warengwa wakautabishiwa ikezo nde zaka ajali doka ukolabore no wechiliwa utikena hata harara basisi risarra mbuwa wangu wao ngari wajuwao rahana tijindini
ya wakarja jo dute hatamba wakati toka uyonti rango wakati rahona watu normale garlano no yarditsiba yaka wamba se habari na huantoroje dola nono waye Valeri Sale Chorikina iza mzaza hatu mtukufu rele okana zila huamba wambe zila huhudu mla ujorambie ili rijo uziemba na ya hatu ne mwana hatu vokondo ya fariki sha badire shele eza hunda bapal ay eza hunda bogosha wajau bogosha uwe mwana hae badarilo hundu guguna kadhala kadho wa komori wa hafili hane suala ya bogosha ono tingombe bangeda hui haralo hiche jonacha mwana hare ngwende hantiwa hainterojewa hambatiwa no mbaba hangu nange mbaba hanu ba khairi nge haruma amani katina hatamba tabu hasababisha ndiwaza bogosha rango hencho kawasimura shamri ya vumbu bogosha bwa komori muna muhifadhu mbaba hanu yali ekange namo shemwa na uo hadhulumu mbaba hahengar subutor diri zambe emana tido soka mdhulumu shahamdhulumu hatartibu yokanaka uhisu kaya kwamba zile mbaba hengu jona mba hafifu ngujo hafifishi ambavyo juma zile adhabu bokondo ya unesiwa ozo umahalani bokondo ya liyo yachiliwa ya unre uhuri na kabata za parhania abongo mdadaha tumtukufu mama fano ekesha tongesa waka hamba zila dizorele okana zila manipu shado kamba bafanu na kadha waichiliwe warohe harumaza silsili zahe mafujari wao kartina hatamba tambu ya hatu sinawe shanga roha monongo nekezo waka hamba dabalahe mwana mabdaba utirduja hamba zinraji zijori hubonisha hauzi panusu ya mvue mana mkomori wejo wanadamu wanraji wujwa huichilanrongo hamakauru mashashi shemba vila ngaru kusudi yao rambiwa komoru kana mtichilie suala inu wala karnawi chilia nangono kana rikanti banu tikahesheleza wanru ezahe tahlili rifanyao harumo mji wa Marseille nane tahlili kaonge joka ufanyiwa harumo mji wa Paris humsirini hafundi watu fundi kabiru Mwenyezi Mungu atumhifadhi hato wanadamu hato mahala nionti pia na haini mruti jombiwa ya shinaende shomba bana jokati ngujoju manza riwombe Mungu ile mwanawe Mwenyezi Mungu ya mhafadhi neza adhabu zahahe ya mswamihe maosi yahe bari maradhi hizo yadofanya haukahonesa ushuja na rangudo wakati uo rimtia harumayera ya hema shuja wa hekomor emanarto hulayu mubomzaze shenga rohambiwa kaneja zinuzi tijiri tena loka wakati mtume sallallahu alayhi wasallam ya hundra utume ya lisofanya kampanyi ya hosilamu bahizi kautukia kiasi otoshe makuraishi ne makafiri khasatan ikawa kanu uzoevu wa namna ya dini ya hao ya mbali baheza jirindi nibo mzaza hangu mamafanu Mwenyezi Mungu atuhu hafadhi dokaba kaya mru yadwamba amru wakonyi mwangra bahati mwangalia video ile ambao risalanga mjohu mrambua amru wado mzaza hahe ya ulwa ya hamado duo mzaza zahe ya ulaya hamwado harumenzia ya kijihadi mwanamsho wa mwado ya ulaya harumo usilamu hanzia ya kijihadi rangubo mtumeju bahimza zahe hachararaziwa halazoma mtafungwa mikabaya havuraze zentananta hacharaziwa hakaurema fumu la kaurema bo majijuyu yangamiziwa nyonti penyu mwanrebahati mwane video mziwonu yabona mzaze wa amru rambaba wa amru wahisi zayabo amru haranti wa balana mo haka utabiha ibo yakaona adhabu ile ontipo shakwa jamtimizi ya kazomba bahani bahi shatongesa wakahangamizi wa hindi deni kalimatu la ilaha illa Allah kwa jakubali wechilia wabadili umrongozi wa hao ukana Mwenyezi Mungu yetimdima bahi mtumebo ya wasulishanzo no zila ya jahondo wanruwala zenongoyo mtume sallallahu alayhi wasallama yambia amru hamwambio kaya ijoka ukubali hawakati ka Mwenyezi no hafadhi izenafsa moza hanyu
wakati kama Mwenyezi Mungu hukumu shadi zilo haruma shefu basha mwanadamu abungu abutika utanu asulisha ndaba ombaba hanu wakayabo mzaze ya adhabu makahiona rango warengo wafungwa wakane harara ne judi ya hao ne mwana hobo kondo ya do ya rola hitwa haki ho haho juyu usede no uhunde wo huri wa haho no binadamu wa haho shanga ruhambia ukanari aminu kana zila tsinongo za haho mzaza hatu mtukufu Mwenyezi Mungu ujo hafadhi insha Allahu ya ujaili uhunda mvuyu ya usibiri urdi wale ukana wallahi mwana haho wolange jawa na miziwime milioni ngavi wa Palestine ikawa jitolea na ngabajobu hawasa ya wajofanya jazila na Usmani azalinguti ngojo ishi haruma didi na urindina kana uparo subut ya toreye mwana mkomori tene sasa rambokana mwana mkomori kati wa mzahomba bahandu bokondora wa Suliban aizo kozi watukufu yode risala na kauniyo na kautaha ni mweshelezi zieni ritibiwa za sakrifisi bokodo haini mzimu harumasi yazifanya mwanao kano babandu bokondora wa Suliban ngabo baadhi ya hatu bokoa wafungwa ibani hade pite tosha ibani hade pite sidi ya bukartuaba wala wafungwa hula sur place shawo wangu walobanu boko hena mdo ajojiwe kenge nge homasiwani ngweno biodeno wananya watimia maha na maha hata heja madao wanti pia wa siasa wataua wabakishe fidel hujume suala yinu wauti wanadamu bokonge bidio riwa dharau kabati biditodo tukarishukurie fidelite ya hao waturanti zemba na inu fardini na barufu na sabahu na mbaetambwe lebe ya lambani shawamba shangari milio wana hatu baishenga rambu wao kane maudi ya hekomorio tia hatu mitosha misidi mi Muhammad Ali Swali hata wando wanti pia shawabangari si hao mbabandra si abanu ngari ndao hao katika ungari fikirio maudi ya hekomor maudi ya huwa na hatu yabo wanruja wao narusubutiri warande homage bana mze watu mze militeri mruja mze militeri na bwana za wana renge mali ya hangamize mruja Dr. Halidi o wazaza hatu ya bongo ushihina jana wadovumbula na kadha wonti pia o wanruwa wonti pia angarjoka wamba wanama watukufu donku na mwelewo kane bwana inu banorinjia bari josi kuwa ya kahandisa karsu josi kujohisa nembana ya hatu inu nti hatu na zalibahi shenu ngari wanona system isangaranjwe daula komori badili shakarti banu hamzaha wakati toka uyonti indemana vokao ngasi toaru orwa hitwa ikarundwe bahati ngwana hizo fanu ya fanya yodemana vokao ngasi toaru wa ujisakrifie yodemana vokumu wa sawa fanya sha na rongozele jenshi la hatu rwambio kana o watu kiwao nzonongo zinu kamnenge msomo hujumweza lava kamnenge msomo hujumweza mjobangu Adams mwanenge msomo hujumweza Sergeant Liswalihi hato wandu wao ntipia mashujabo ko haruma ujeshi nyo ntipanga mwajua we tarehe yao mrati ko atideji hudumukana haringu juho yatawe hajuhara ngemba nguo yahe ya vojabala havahenzahe kamrungoro mrunaro hena bunduki ya zakweli bade jotine bwana woitizo mwanadamu ikawe hawayalo niyo wakati lonua unenge hato shanya mchidi somba banu ya katato jore mwani krizi ya yobe kesha buduki disi na mkeradhi bangari aminio kano harumale jeshi ngabo wanadamu watabi hao nezili yonezi jiri yo kanga mrambia okwele kanga nyi wanadamu wa kweli nyondo kana mshini mrohe na risasi ngavi ili mtetiso harume elefu jari lenu ya mnyahudi wai ili ekomori jo kombolwa ire jomba bahanu sheka mkatu kana dizunga mtuko katimanu mduenda mweshangazemwa na mkomori bahu Usmani anzalino wanahe wejao jusema kunundu sabungo lengonlo mrame nini nele pasima hen babahanu bokodo wenda ubu Usmani anza jaraha ilange ojofaniyo jaraha ulo nizo ojofanizo
wende hoso ni mwamnyazimu ngojo uzisiwa ejara hainiende ni kuna ukana shuwa osukuo esa osukuo ujo korongwa tidawe sheshi jo korongwa do lime ado de roho yaho de matso yaho de mbwa yaho ne shefuba chao yode jo korongo osukuo ngazi jo hambokana linufu jari la kadunia ni jumo tuadhibu wanadamu no tabisha wanadamu vede hata babu hamwana shujawa hekomor hajwarenge konode hamro shende ndiya mpocha hito haba hatimbikeja mahinro vando baba hanubu kondo ya waswili wanama watukufu njanza nike mle nga mjohu swamihi wana katika mle sha tika utaha ni waswili sheri salayinu ni meye nanyi ripuwe ze khaba burloni zohujuma mdada hatu areleo kaya ala hakika na mwende mweshilieze video na zivumbu abanu mwono kaya kweli ilake tina hata dut wala wanadamu wakafanya manip wazingamanye wandu na risari warambu wangaru warambu wao aqulu lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.